laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. arrahmani rahim tawhidul asma wa sifat naatiɗon ɗen ley ton iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawhidul uluhiyya wootindingol Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal yalti e nder muɗum simore nde ayeji jeɗɗi tawhid o fof yalti ɗon daynugol makko tun qul huwallahu wippi wi ko ɗum ɗo fati a moɓannolan hino ɗo qul huwallahu on ƴetti tawhid on o fof makko suratul an'am wi ko ƴettuɗa ɗon kon no janɗi mami lancita ko suratul an'am lanciti tawhidi sennintinni regli kala ko wiyete shirku e geɓɓe mum fof wallini to ñaaɗi e dow muɗum ñaawi ndareno alqur'ana woni jonnidirde doole fatiha signala qul wallahu mooɓa lan ami sakita ɗum ɗo tun ko mujisani miyato mujisa mawɗo donc si iwti toon alqur'ana o sifo nde holla ko honno allahu lanɗo subhanahu wa taala rewirte ko wiyete kon attashri oɗo sharia hino naati ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yilto kadi alqur'an on sifo fiipiji feƴƴuɗi ɗi fof majje tarih ko feƴƴi kon fof hinde haali ɗum ƴetti geɓal e hedina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim laawol ɓen ɓe neminɗa e dow mum oɗo fiilu ko fiilu maadi ko sifi ko woni ɓaawo to qur'ana yewti en fii tarihaji feƴƴuɗi sendani en tariha on pecce ɗiɗi wi bilanji ɗin ko ɗi ɗiɗi en bilan positif e en bilan négatif ko ɗum histoire on haali ko feƴƴi kon fof ko imma feƴƴuɓe mala ma feƴƴuɓe malkita hidna sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim feƴƴuɓe mala ɓenni gayril mahdubi alayhim wala dallina ɓen kadi ko tarduɓe ɓen e ɓaawo ton on noon fof muɗum donc ɗum ɗon direct suratu hud wiya min kadi dey awa fii ko feƴƴi kon e ma ko day seeɗa annabajo kala e ko mum kon yani suratu shu'ara ponti tum naba seeɗa ayeje seeɗa ni inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin on faami awa ɗum ɗo dey feƴƴuno nani kono ko ɓurno hewde e maɓɓe ko bandi wonno suratu hud ara détail wi annabajo mum on ko ni e ni gerdano ko ɗum ɗo ɓe jaabinomo ko ɗum ɗo ɓe wiwno ko ni ardano ko ɗo ɓe seedano ɓeeɗa ko hendu halkira ɓeeɗa ko ndiyan ɓeeɗa ko hunde kaari ɗum ɗo sifo kadi malaɓen ko honno ɓe malnira kadi falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu nde affaire amen on arno men dandi sali e wondunoɓe mum ɓen sifo kadi no ɓe dandira kalana ɓe danda ko honno ɓe dandira fof suratu hud détail fiitelemma sengo ko ardi e ko feƴƴi kon fof yilti hino e alqur'ana kono yewta ko aroyta kadi ko aroyta tawa waɗali ko nden waɗoyta tawa siwa ɗum kadi koddu mum wonno ka fatiha maliki yawmiddini ko hande on faami donc ɗon kadi ko mum kon suratu zumar wi nafi lahara mi ƴettana en ɗum ɗon suratu zumar sifi fi lakara ka fuɗɗi haa ka lammi mi yaali simore sifinde fi lakara haa bafal ngal ombi tawi lutta ko wole ha yewti zumari mura ɗin fof mo kala kuusuji ɗin fof ala mo présente ta ko adde wa ashraqat al ardu bi nuri rabbiha goo wa wudi al kitabu ɗiɗi wa ji'a bin nabiyina wa shuhadai wa qudiya baynahum kombo woni ko kuusombo woni aral ɗo famodira hay gooto yilti partage kadi wi awa ɓeɗo fof ko kanji ɗiɗi nani wasiqa alladina taqaw ila rabbihim ila aljannati zumara bo ɓen ɗon kadi sifa fi muɗum kono ko adorata ko bandi on fi mum sifa ha wiya konto seedoya ko seedoya fa bi'sa maswal mutakabbirina ko ɗon sallimma ɓen ɗon ɓeɗa kadi ko mum kon nangoya ha gasa sifa ha laaɓoyi haa kamɓe kadi ɓe wooli ko ɓe woolata ko lanni yimɓe ɓe ñaawama ko halkete halkama ko wattete leydi wattama leydi ñaawore nen gasi haa lanni joni noon malayka tippino arsi arno kadi par ce que Allah dalanno e wondema programme darngal ngal ko kanko tigi woni monsieur le juge wona wigo kanko woni juge o kanko tigi ñaawata kanko Allah subhanahu wa taala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa qur'ana sifi
wondema jooma kaka arshi makko ara wa tahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yahmilu no rondo arshi jooma maɗa on ka sengo koye mum deññande samaniya jeetato karamo ko ɓe eti haafi on samaniya sabu ngin arshi wi no janɗi no ngi siforano hara ko malayika jeetato hara ko buluji jeetato Abdullah ibn Abbas enidiri yimɓe ɓen e probléme o wi ko samaniyatu sufufin min al malaikati ko saffeji jeetati malayika wo saffewol kala ko Allah tun andi ko malayika jelo woni e saffewol kala ko ɓe rondi arsi on joni noon si arsi on ari sisemango waɗi ñawama duwodirama sallim fof gasi joni arsi ƴaway malayika ko tippi ƴaway suratu zumar sifi ɗum kadi wa taral malaikata haafina min hawli l ars yusabbihuna bihamdi rabbi wa qudiya baynahum bilhaq wa qila mada alhamdulillahi rabbil alamin goɗɗum no yeeso ɗon ko ɗum sabbito yeeso ɗon kadi ndaari simon no sifi wi dargal ngal haalaɓe yiya malaikaji ɗi hino wango e sera oɗo arsh kamɓe kadi ñaawe hakkunde maɓɓe ko ɗum malayika bonni malayika bonna hay hunde kono Allah daali kamɓe tigi malayika on tigi wa qudiya baynahum bilhaqi sifa ɗum jiɓay dey la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ɓe ñaawe kon ɗum ñaaweteɗo yani pansan dargal ngal ɓay dargal ngal memminike waɗi changement ji bus wanno gurgarare wanno malayika bus ko wonno ley ga ƴawruno dow ga ko won tippi ɗum ukkodira moodi gurgarare molnade waɗi ɓay noon gasi mo kala hettiti ka wonno ɗon no gasara wayno e place aɗo de mon général ko mi wonno ɗo oɗo kadi wonno ɗo mo kala wonti ka wonno ɗo wa qudiya baynahum bilhaq qila alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum yeeso ɗon ko ɗulle kadi ko alhamdulillahi rabbil alamin par ce que Allah darino wa lahu alhamdu fil ula wal akhirati ko fuɗɗori taggugol ngol ko yettore o wi kadi ka feŋ tuma laaɓoye pos kadi ko kanko kadi wiyante alhamdulillahi rabbil alamin kon ɗum woni yeeso ɗo donc wiiɗen ndaare fi Allah simore wotere fatiha hino ponci qur'ana on o fof makko simore kala ƴetti e muɗum si iwti ɗon tenen makko yaadi e mujidatul qur'an karimu on ndaara simore kala simore hikkinde e nden ɗon nden haray no woodi ko ɗi kafi ko simoje ɗen kafi no woodi ko fuɗɗaɗa ko lannitoyaɗa sa ƴettiri nde dow si wiyama andi suratul fatiha sifike fi yimɓe malaɓe yimɓe maltitaɓe suratul bagara ari présenti pokkitande nden heña gaynti ko fatiha memminno ko alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نعم فاتحة حالنا في ملابك donc ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna fatiha haaluno fi bandi nangoyteɓe nde ƴettoy dow to innal ladina kafaru sawa'un alayhim ɓen ɗon kadi naɓa ha ka duwodiraɗon ka woɓɓe goo kadi nangodiraɗon ɓurɓe ɓen ɗon kadi bonde wiwa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi muminin kon to ɓe seedoya kamɓe kadi ko bandi yilti fuɗɗi détaillide fi bande on ndaare correspondant direct wonɗo hakkunde fatiha on e bagara on wakko ko wano noon simoje goo hayye karmo koɓe goo faalete wiide ko simore wotere wono hakkunde suratul fiili kañum e bi mana hakkunde suratul fiili kañum e suratul quraish ma ɗum hakkunde suratul tawba e suratul anfal a taway ko fuɗɗaɗa kon hino gaynitoyaɗa hara ko dow iwruɗaɗa yaade sa iwtiri ley kadi a ƴettita ko naasi joni hiɗa ƴawrude a taway kum kala kum kadi hino jokkodiri e ɗuma manaji mum ɗin no yaaji ka memirɗa o ko ɗum wasi Allah daalani nela ɗon walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa alfasiqun komin tippini e ma kon no henti ko bande tu wiyata jaɓali yewtatake ha wiye awa no jilɓi seeɗa si a jangganama qur'ana ko gotel e pijiɗi won mi jaɓi ma mi sali kono wiyata laaɓali hentaki hino laaɓi tigi tigi e wonde o wiyay aya alqur'an tawa harf kalima kala aya o hino notodiri e kalima hikkodirɗo e on ɗon tawa kalimaji ɗin hino firtude kalimaji ɗin e nder aya goto alqur'an
tawa kalimaji ɗin hino firtude kalimaji ɗin e aya goto alqur'ana juutuɗo ɗum fof hiɗa yiya nder ton ɗum ko sengo go e mu'jisaji alqur'ana ɗin si iwti ɗon mu'jisa oɗo alqur'ana ɓurɗo mawnude koko tawi kon nde deftere biinde tippi waɗi duuɓi wulure ma ko ɓuri duuɓi wulure e duuɓi temennayyi e duuɓi bimana e lebbi kadi seeɗaji tawa ha joni nde woniri no nde wonirno noon nde ɗuytaki nde ɓeydaki nde mettitali yimɓe ɓe onon on ngalɗali e ɗum tawa ha hande bimandiɗa fuɗɗiɗa nde janngude ha joni hinde wele ha joni sa meminde hiɗa faala nde janngude ɗum ko mu'jiza molanaɗo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ko menen woni ko tippini ndeɗo alqur'anare ko menen kadi woni ko renata nde kadi tawa nde ɗuytotako nde ɓeydotako ene nde woniri ɗon ɗum ɗo ko mu'jiza molanaɗo ko ɗum waɗi jomiraɓe gande ko gande molanaɗe soomi e mayre ko nde woni source yani ndeɗo alqur'anare nde woni ɓundu ɓullitirdu oɗo sharia l'islamu arano on ɓay docteur Mouhamadou Wure en hino ɗo heɓe andi telemma sengo ka fiiqi ha ka sharia l'islamu tugorɗe tuginorɗe ɓurɗe mawnude ɗen ko wiyete taw ko alqur'ana on si wi ɗon hadisaje ɗen noon siko woni wo artoya ɓaawo ɗon oɗo sharia molanaɗo yaajuɗo ko defte guruji winda e mum tawa source mum ara noon ko ada ƴogede koye nde deftere ta nde ɓeɓali ha joni ha nde istimbatuji no jokka mene e baba oɗo sharia kala ko waɗano jurisprudence ƴetta e mum ƴooga e mum ber ko ƴooga e alqur'ana kon haray no ɓeeɓino lanni hande kadi ko goɗɗum go tafete kono ha joni hinde ɗon dennanangal ñawoje fiqiya kese yaltitoje gantinga karmokoɓe spécialiste ɓe hino ƴogude ɓe inna ɗum ɗo hino dagi ko aya alqur'ana wi ɗum ɗo ni tawa andanoka ɗum no dagi ɓaawo saabu ɗum ala no ñawore mum yiyanoka ma ɗum tawa andanaka no harmi ñawore mum yiyanoka ɓe yiltoɓe tugino e alqur'ana ɓe inna hino dagi ma hino harmi tawa ha joni hinde ɗo ko nde présente ɓe ɓaal taw fi nde ɗo hino hani ngalɗinde mouradu moƴƴuru ko ɗum waɗi karmokoɓe ukkiɓe e nder mayre ɓe ɓay ko baaru gandal wi firayde mo kala eti beru ha ka wawiri ɗon e ka janggiri ɗon so ndaari masalan wona imam ibnu jarir tabari oɗo ceerno molanaɗo mufassir jeeyaɗo e adiɓe firgol ndeɗo alqur'anare min de mi jogginen ko mujallad 14 mujallad 14 sharhugol fira deftere wotere alqur'ana tawi noon kanko firo makko gonko ko eggi e sahaba ɓen direct ko sahabaɓe wi ɗum ɗo ɓay ko adda o ye haddasana wiya ko ɗum ɗo ɓe wi ɗuɗa toon ko addani hoore makko kanko donc woɓɓe goo wona imamu Qurtubi oɗo faqihi molanaɗo jomiraɗo fiqu liiƴoriɗo e mazhabu goo e fiqu on o firi alqur'an on sa ndaari a tawa oɗo ko telen makka sharia ka fiqu o ɓuri dolnorde ko ɗon o yaari ko heddi kon e muɗum o anda fi muɗum wona oɗo ceerno molanaɗo a cheikh Mouhamadou Amin Sengeti oɗo ko neɗɗo usuliyankejo telema sengo ka usulul fiqu o addi tafsir makko on adwa'ul bayan kan kadi sa ndaari a tawi ko tafsir usuli ko ɗon o ɓuri yarde mum jomiraɓe gande firoɓe molanaɓe wono cheikh Tantawi lugguɗo e ɗeɗo gande science zamanuji fewndiɗi fewndo ɗo o firiri alqur'an on e ko o janggiri kon goto e mufassir hoolaɗo e firgol qur'an o ndaari ko ceerno o windi ko e firo o ndaari ha o ronki o inni kullu shay'in fihi illa alqur'an mi yiyaali ko mi yiyaali e nde deftere maasi wona alqur'an tawi kanko no andiri noon eno famiri alqur'an o e ko yiiɗo kon yadanamo tigi tijom tawi oɗa kadi kaka andiri ɗon o firiri artoy ɗon ha gantinga ceerno goto no wiye a cheikh Mouhammad al-Mutawalli Ash-Sha'rawi oɗo ceerno alimu molanaɗo égyptien jo wonɗo ministre e gouvernement Égypte o yurniti nde alqur'anare o windi deftungo kunni ko wiye mu'jizatul qur'anil karim mu'jiza alqur'an yoga e jomiraɓe gande wuuridaɓe hande ɓay ɓe ndaari kum wi mawɗo duuɓi ma ɗin towi min torike ma yeeto men ko alqur'ana wiisi maya yangutuɓe noon e alqur'ana di yoga e ayeji alqur'ana hande
ɗe tawata hiɗe yaadana e faamingol faamina yimɓe nodditiiɓe e zamanu yankoɓe modernisme wi'uɓe hino fini ɓe pinal muɗum noddi ɗum faade e keeferaako e yeddugol Allah subahanahu wa taala mawɗon tawi ɓangina yoga e aydi alqur'ana ɗe no naata e haqqille ɓe gonɗina ɓe jaɓa ɓe annda jaka yo mo fini janngaali alqur'ana haray o finaali o ɓurtuɗaanaade mo fini tawi o janngaali alqur'ana haray o ɓurtuɗaanaade o ɓurtu majjude ko alqur'ana o woni pinal nafoowal ngal tigi tigi on o ɓangini piiji ɗi anndanɗaa hoore maaɗa o holli wondema nde ɗo alqur'anare hinde meemi denndanangal gande ɗe fof kala ko janngete kon fof discipline ji scientifique ɗi fof hino e nder alqur'ana oɗo mawdu en watamo yewtude en wowlaali yoga e terme ji français terme ji scientifique ɗon haray si étudiant ɓe ɓen e cadre ɓe ɓen hino nderga ɓe wattan hakkille so wii wondema oɗo alqur'ana no renfermi no meemi toutes les disciplines scientifiques que nous connaissons actuellement notamment la physique, la chimie, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire, géographie, géologie, médecine, embryologie, tout kala ko jangete kon science on o fof makko wallahi mo e nder nde alqur'anare nde yoto wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay min tippini nde ɗo deftere e dow maɗa ko nde ɓanginde explique kala hunde nde explique nde ɓangini kala hunde mawɗo on ɓangini ɗum holli o wino jeeya e muujita alqur'ana ko tawata kon hiɗa faama e mayre wondema ko gooto tippini nde tippinɗo nde on ko kanko tagi tageefu ngun fof ko kanko kadi fewjata kadi e tageefu ngun ko kanko daalata ko kanko siinata kadi o wi seede mum ndaare hakkunde Allah kañum e Abou Lahabi kaɓe seedunoɗon Abou Lahabi nde o yennuno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah tippini aya alqur'ana direct neɓaali duutaali simore ari nde ari spécial fi makko tabbat yada abi lahabin wa tabba o wi a yiyey tun yewtowo on no yewta tawa ko kanko yewtata ko kanko jeyɓe woni yewtude ɓe ko kanko siinata kadi ko o yewtata kon kadi ko noon o yewtirta o yewtay tun tawa ko lanɗo hattanɗo jogiiɗo feere wawɗo wadde ko wi waɗay ko woni yewtude naneno o yewtiri tabbat yada o wiyaali sa tabbu ko tabbat ko ɓudi al amru na goɗɗo wiyata fima lanni komin jaawiɗa wani no ndareno mawɗo on yurnori qur'ana noon cheikh mouhammad almoutawalli asarawi kadi o yii e muɗum ko buy ɓawoɓe yiyaali ko buy tawa ko simori ni si yiyama suratu tabba so pellete fo ɗe gunji suratu tabba e hiɗen andi ɗum hay bobohoy koye no andi ɗum kono hey mo naata ɗo e suratu tabba yaltina ko saykuji ɓawoji yiyaali o wi Allah ko daali ko tabbat yada abi lahabin duuɗe Abou Lahabi ɗe halkike ɗe hayri wa tabba enele o halkike kanko tigi sabu ko woni wo kala ko sutanima ko ɗe ɗiɗi si ɗe ɗiɗi ittama kon ɗum heddorɗa haysi ko acide wiya meɗe wancindema taɗani pelle si memima a lannay nde wotere a waɗay ni ɗum ɗo aray kon ɗum hatta waɗani ɓanna hoore nde ko oɗo alama défense maɗa ko défense on Allah lan ɗon halti ittanimo tawi ala défense ko ari wo joni hewtaymo ko ɗum ɓay ko ari wo hewtaymo o wi awa gasi wa tabba udi al amru ɓay juɗɗe ɗiɗi halkike lanni ulutirayu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab nafatamo duncantamo jawdi makko nin e kala ko o faggiti kadi o perti ndaare ɗo ko mi wino on ko wondema ayeji alqur'ana ɗen hiɗe firindira ndaare tabbat yada abi lahabi juuɗe Abou Lahab ɗen halkike ko ari yeeso kon firti wiiɗa anndi ko woni juuɗe ko fo o perdinani wa tabba anndi ɗum ɗon firti ko woni ɓaawa ko o halkike o perdi o hayri jooni noon toujours ko perdi o wona fireede ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba kala ko o yangi ko o ɗaɓɓi fof nafatamo duncantamo hay hunde
kono hino ko ɓuri hurɓinaade kon yaahi ko o siinu mustaqbalujo arɗo ɗon sayasla naran zata lahabi himo fawi naatoyde yiite ma o naatoya yiite joomirange dulbugol ko ɗo noon cheikh mouhammad moutawalli acharawi yaltintinni ko faala yaltinde ko ndaare biñande allah kippini on aya wi o naatay yiite hakkunde ɗon e maygol mawɗo on ko duuɓi jelu waɗi duuɓi buyi ngelo silmi ɗon ɓe o ñaamidata ɓe o wondi bimbi e kiikiiɗe naɓidi ngelo silmi daɗi yiite kono kanko o heddii ɗon ko ɓayi deesidowo on deesidiino tournata est ce que on nanii moƴƴa négociataake yewtataake haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala o andiino e gandal makko wirningal wondema o wattata ko yiltatamo e laawol yiite ngon aduna ko yeeso tun o yarata ko yeeso tun o yarata e tawdele woodi yimɓe waɗuɓe infraction ji yani bakkatuuji moolanaaɗi hawniiɗi hurɓiniiɗi fotuuji e ko waɗi kon maa ko ɓuri ɗum accanaaɓe kono ɓay kanko kam wi'aama sa yasla naara zata lahab yaahi hiɗen anndi dogugol si jehaade fokkitaama a tawalli yawma zahab ko jeyaa ɗum e ko hawnii kaa ɗum nanngay ko jeyaa ɗum e haalkooji ɗin kono woodi heɓuɓe ɗum Allah waɗani ɓe virgule ɓay koyaajo ɗo yurmeende o waɗani ɓe virgule inna allazina tawallaw minkum yawma altaqal jam'ani o addani ɓe ɗon ɗum o wi innama stagallahum cheytanu bi ba'di ma kasabu wala kad afa allahu anhum on mbo suusi ŋeƴƴude ko kanko woni patron on kanko woni accowo kanko woni lettowo fof ko kanko tawi ɓen no huli haa maapi yiltinooɓe on jihaadi ɓe yahaano ɓen wallahi ɓe felliti ɓe halkike jilti subhanahu wa taala wi hey kono ronkunooɓe yawde ɓen sono nangodira tayle hiɓe duwano yaade hey ko noon ko seytane murtini ɓe ɓe accani ɓe lanni kono oɗo ɓay Allah desidanimo natugol yiite o wimo ɗon lawlaw sa yasla naran zata lahab o wuuri wakko o wuuri o yaltoy ka Allah wiɗo yilti Allah daarina kanko tu so tawi o siñanama natugol yiite fayin ko firti ko sifagol perdi on ko firgol mo ɓeygu makko mo ɓuri yiɗude o kadi la daali wamra'atuhu hammalat alhatab si tawi hara waawu on ko atfaaɗo e ɓaawo to haray ko kamɓe ɗiɗono si tawi hara waawu on ko fokkitande yewtere ko arata yeeso ko fof mum yummiraawo wonoyta e jam omaani siko fokkitande yewtere yummiraawo wonoyta e jam si tawi ko yani ko kanko ko Abu Lahabin e ɓeygu mum ko kamɓe fof naatoytaɗa hara ko atfaa ɗum direct e ɓaawoɗa fof mum marsali perditimmi on faami donc ndaare fi Allah simore ley leyre ga wonde ngalɗinde en tawi moodi alqur'ana hino dolni tigi tigi on yilti telemma sengo ɗeɗo gande molanaade oɗo science mo alqur'ana o wonani ɗum mujiza ronkini gande développuɗe hande scientifique ɓe ɓen ɓe wiide ɓe persi ɓe memoyi ka memoyte toon kono koɓe janngi kon fof science maɓɓe on fof moɓe janngi on o fof makko si ɓe hawtidiri savanɓe maɓɓe adiiɓe sakkitiiɓe fof e discipline ji ɗi ɓe janngi ɗin fof ɓe hawtidiri gande mum aya gooto alqur'ana meminayi ɓe leydi aya gooto pet meminayi ɓe leydi ko waɗi noon gando men gooto a cheikh Abdoul Majid Zindani oɗo ceerno men gooto pet ɗe marigoye ɓiɓɓe worɓe tawi ngulu hay fus docteur Mamadou Wuri en no men hay se nganaali cheikh Zindani en no ton saykuuji ɗi anndanɗa hoore ma ɗi hulata goɗɗo si janngi yahonto de ndaare mawɗo no janngi alqur'ana ha o hawro e ayawal o ndaari ngal ɗo wi ngaal mi yiiday e ɓe Allah wiiɗooɓe ɓe mi anndina ɓe kadi hay hunde ɓe annda sina ɓe arkal islam ko Allah tawi ɗon sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sanurihim meɗen fawi ɓe hollugol ma ɗum ma men holla ɓe
ma ɗum men holloyay ɓe ɓe Allah wi ɓen ɓe safata ko ma ɓe wi ɓen tigi tigi holloyay ɓe sanurihim ayatina mi hollay ɓe kawesaji an ɗi ayeji an fil afaq e dennanangal bangeji ɗin fof ko wiyete afaq dans le langage français ko ɗum wiyete les horizons so wiyama horizon ko ya ndarir ɗo kala ko yiiɗa e ko urma ha ka yitere ma nden hatti ɗo ko ɗum wiyete horizon yiilorani kadi yiilorani ko dennanangal ko wiyete kammuli ko wiyete leyɗele ko wiyete cuddi ko wiyete kala ko woodi ko fof ko ɗum ɗon fof wiyete fil afaq wa fi anfusihim e maɓɓe kamɓe tigi ka wonkiji maɓɓe mi hollay ɓe ton honɗum mi hollata ɓe mandeji an ɗi kawesaji an ɗi ɗimi gasete andirede mi anditire ɗi mi hollay ɓe ɗum Allah daali hatta yatabayyana lahum ha ɓangana ɓe laaɓana ɓe poos annahu no nde alqur'anare ma ɗum annahu no l'islamu o ma annahu no nelaɗo o ma annahu no o l'islam huwal haqqu ko ɗum woni gonga ko heddi kon koye coma camare wona mi hollay ɓe ɗum ha ɓe yiya ɗum mawɗo on daari tawi wi'aɓe ɗo ɓeɗo na taweteɓe ka juulirde ni ɓe wona uddituɓe majlisi wiyaɗo ɓe wi'aɓe ɗo wondema allahu lanɗon hollayɓe ha ɓe yiya ɓeɗo ko jomiraɓe gande ɓe Allah tigi seeditani wondema ɓe yi'ay ɓe anda ko tippina e makon ko ɗum woni gonga ɗuttiti ɓe jaɓa e kala Allah dali wa yara allazina utul ilma allazi unsila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila sirati alaziz alhamid hino yi'ay ɓe yimɓe okkaɓe gandal wondema ko tippina e maɗa ko e nele ko ɗum woni gonga ko ɗum kadi fewnata faade e ko nafata kon ko heddi ko fof jawle moɓoto otoje ɗuuɗay industrie o yaajay kono yimɓe ɓe wonta e jaam si wona arta kal islam ɓe arayle ɓe yiira ɗum gandal maɓɓe ngal ko ɗum waɗi ceerno goto no windi deftere nden ko nde très important e ɗen bange hinde wiye allahu yatajalla fi asril ilm hey Allah no feeñi e zamanu gandal donc c'est un scientifique américain donc ko joomiraɓe gande américain ɓe lugguɓe e gande windi nden deftere américain ji joomiraɓe gande maɓɓe savant ɓe hawtodiri windi nden deftere ɓe inni allahu yatajalla fi asril ilmi Allah feeñani yimɓe ɓen ka fewndo gandal tigi tigi o jandi ɗum ɓe ɓen fof majjatake taguɗo o lutti noon si ɓe reway woni si ɓe rewatamo kono ɓe wiyata ɓe andamo ko majji kon noon ɗum ko ɗaani ɗum no sabbi majinede nama yastajibu alladina yasmaun wal mawta yabasuhumullahu ɗaaniɓɓen ɓe no sabbi ha ñande wi pansan ɓe majine kono amma jannguɓɓen hiɓe reeni ko won turnude kon hiɓe andi wiyeteɗo Allah o subhanahu wa taala hiɓe andi lutti si ɓe rewamo si ɓe rewatamo ko honnumoɗo cheikhu waɗi ɓay o janggi o aya o wi'i o yalti o waɗi campagne o wi kala annduɗo no jangi yotti e andal mu'ungal felliti henani ɗum hino jangi kono jaɓali la ilaha illallah muhammad rasulullah hino faala yoɓe wonu nokkum gotum o andinaɓe hay hunde ɓe anda ko ɗum mawɗon wi par ce que Allah siñanino wondema kala ɓe anda sari ɓe andali Allah wonali e lawol ngol Allah siñanino ɓe majjere winoɓe ko majjere summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun wallahi yahi sa faala hara opéra e hoore sa faala hara herbicide je ɓurɗe mawde ɗen ko an moƴƴinta ko an dépanata de sa andali taguɗo on juuluɗa Allah waɗima côté majjuɓɓen a andali ko andete ko ɗum metti portoji ɗi moƴƴano ko honno mawɗo taaruɗo mo waare mum fayda hewti ka koppi mum moɓe konti ɓornortoɗo noon ma wawɗo noon ko arriére ko ɓen sali adna o yaara yeeso ɓe wi ko honno sifa o daroto waɗa en ko haddi yeeto en anda hay hunde en professeur je université ji ɓurɗi mawde tun e nder adna Allah mayliɓe mo nde wotere ɓe yiidi ɓe haldi o ɓe fotto e Moscou hande toon wula on no ɓuuɓi no deeƴi ɓe fottanoyo Moscou ɓe jooɗi
des grands professeurs canadiens qui enseignent dans des universités les plus célèbres à travers le monde. Saykuji molanaɗi docteur ji professeur ji japonais ji janguɗi ha ɓen ɗon ɗon andi hari ko ananten ɓe kano jangi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal